munsi wa none ni akandi gahinda kiyongera mu kandi nyuma y'uko uwitwa Michel Makanika warwaniye ubwoko bw'abanyamurenge yaje kwitaba Imana. Bidasubirwaho Makanika yapfuye. Ubu niyo makuru ahari, ahubwo uburyo yapfuyemo nibwo busa nkaho buri kuvugwaho byinshi, ariko kuba Makanika yapfuye byo yapfuye. Makanika abantu benshi nakomeje kugenda mbona bambaza cyane cyane abatari abanyamurenge, kuko nta munyamurenge ubutazi Michel Makanika cyangwa se n'undi muntu wari wese ugerageza kuba bari kumwe nabo cyangwa se yabyumva cyangwa se utuye hano hafi. Iri zina Makanika Michel ni izina rinini cyane. Hari benshi rero bagiye bambaza ngo uwo Makanika Michel ubundi iri muntu ki, ko twakomeje kubona hari abantu bamupostinga, hari abibaza ngo yapfuye. Uwo Makanika Michel bitebye ni muntu cyo bundi. Mbere ko tugera wenda kuri Makanika, uyu Makanika yari umuyobozi w'umutwe witwa ngo ni Twirwaneho, cyangwa se n'abanyamurenge bari barashinze umutwe witwa Twirwaneho, birwaneho nyine barwanira ubuzima bwabo kugira ngo barebe ko batabica ngo babamare. Abanyamurenge bari barashinze umutwe witwa ngo ni Twirwaneho. Uwo mutwe rero wari uyobowe na Colonel Makanika cyangwa se Michel Makanika. Uyu Michel Makanika kugira ngo tumenye ukuntu yinjiye muri uyu mutwe w'abanyamurenge witwa ngo Twirwaneho, wari ushinzwe kurengera kubungabunga ubuzima bw'abanyamurenge no mbega n'umutwe witwaje intwaro cyangwa se bagerageza kwishakamo abasore kugira ngo n'abakobwa bashoboye kugira ngo babashe kurinda abanyamurenge bagenzi babo barwaneho hatagira umuntu uza abica baziza gusa ko ari abanyamurenge. Gusa mbere ko twinjira ukuntu Michel Makanika yapfuyemo, reka duse nk'abahera inyuma gatonya tumenye Michel Makanika ari muntu ki. Uyu Michel Makanika yavukiye ahitwa mu Minembwe, cyangwa se mujya muhumva Minembwe, muri ya misozi ya Minembwe. Michel Makanika niho yavukiye ndetse ni naho yabyirukiye, niho yakuriye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nibwo Michel Makanika yaje kwinjira mu gisirikare, ndetse yarwanye intambara nyinshi, zira ntambara zo muri Kongo z'icyenda gatandatu Michel Makanika yarazirwanye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani yaje kwiyunga ku basirikare basaga nkaho bari kwigumura, ariko b'abanyamurenge babaga mu gisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo. Bari abasirikare b'abanyamurenge, ariko ugasanga igisirikare cya Kongo ntabwo kibafata neza, ntabwo kibafata nkaho ari abakongomani babo. Abasirikare b'abanyamurenge rero bari muri icyo gisirikare cya Kongo batangira gusa nk'abicamo ibice cyangwa se nk'abakora akantu twakwita nk'agatsinda kabo ko kujya bagaragaza ko batishimye, cyangwa se nko kwigaragambya mu kuntu bagaragaza ko batishimiye ukuntu bafatwa mu gisirikare cya Kongo bitewe n'uko ngo bo ari abanyamurenge. Ndetse bivuga ko muri uwo mwaka biri mu byaje no gutuma afungwa. Muri uwo mwaka w'98 aza gufungwa, ariko nyuma aza kurekurwa n'ubundi na leta ya Kongo. Ndetse bikavuga ko uriya mu generali mubona Masunzu, uriya ni generali w'igisirikare cya Kongo, General Masunzu buriya yagiye agirana ibibazo bikomeye, ariko mbere ko agirana ibibazo n'uyu Makanika babanje kuba inshuti ho, banarwanye urugamba rumwe, bombi ari abakomando mu gisirikare cya Kongo. Ariko nyuma mu mwaka w'2007 uyu Makanika Michel yaje kugirana ibibazo na Masunzu generali. Ndetse hari n'umutwe wundi Colonel uyu nguyu Makanika baje gushinga witwaga ngo Gomino, n'ubundi w'abanyamurenge wo gukomeza kugerageza kwirwanaho kugira ngo bagaragaze ko bafite uburenganzira bwo kuba ku butaka bwabo, cyangwa se badakwiye kuvangurwa cyangwa se kugirirwa nabi bitewe n'uko ngo ari abanyamurenge gusa. N'ubundi uwo mutwe waje gusenyuka, Makanika arongera asubira mu gisirikare cya Kongo. Uvuga ko ngo igisirikare cya Kongo yakomeje kukibamo, ariko bigeze mu mwaka w'2020 nibwo noneho yavuye mu gisirikare ahubwo ajya kwiyunga ku mutwe witwa Twirwaneho. Uwo mutwe witwa Twirwaneho ni umutwe wari warashinzwe w'abanyamurenge, babaga barishatsemo abanyamurenge bagenzi babo, bagashaka intwaro hirya no hino, ubonye akabunda kakazana, ubonye intwaro akayizana, mu rwego rwo kugira ngo bo bamere nk'ahari umutwe cyangwa se nk'igisirikare cyabo gishinzwe kurwana ku bandi banyamurenge, kugira ngo ba bantu bajya baza bakabicira inka. Buriya abanyamurenge bagiye bahurika cyane, bakabica, bagahungira mu misozi y'ukuri, bakajyana n'inka zabo izo babashije kurokora, izindi bakazica, gutyo imitungo yabo, amazu yabo bakayatwika muri Kongo. Rero aho bahungiraga babaga bari kumwe n'uwo mutwe witwa ngo ni uwo mutwe witwaga ngo Twirwaneho. Uwo mutwe nawo utangira kugenda ucika intege, kuko urumva n'abana b'abasivile bari aho ngaho bagerageza kuvuga ati tugiye kurwana ku miryango yacu, bakamera nk'aho bikozemo nk'itsinda rya gisirikare ariko ry'abasivile bari aho ngaho bafite utubunda, ubona ko bataroruganize neza nk'uko bikwiye. Ariko ubwo Makanika Michel yavaga mu gisirikare cya Kongo, yaraje asanga ryatsinda bitaga ngo ni Twirwaneho ry'abanyamurenge bene wabo, arishyira ku murongo nk'umusirikare. Buriya umusirikare nk'uyu nguyu warwanye urugamba rurerure igihe kinini nka Makanika Michel, abazi iby'urugamba, yarwanye intambara nyinshi. Abarwanya umutwe wa Twirwaneho bavuga ko ngo ku munsi w'ejo drone yarabatatse. Twa drone nyine urabizi z'iyi minsi ku rugamba
ziza zikoreye ibisasu zikaba zabinaga ahantu cyangwa se zikaba zarasa abantu. Tekinoloji yaraje. Abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho ubwo bari kumwe n'ubundi na makanika nibo batangaje ko ku munsi w'ejo drone yaje karasa mu birindiro byabo byari birahitwa ngo ni Gakangara muri segiteri ya Nganja. Nimba basoma Nganja ubwo ngubwo murahazi ababaye muri biriya bice, hakaba muri teritwari ya Fizi ubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo. Iyo drone ngo yaraje iraturitse cyangwa se inaga ibisasu, abantu bagera muri 6 bapfira muri ibyo birindiro. Muri abo 6 bapfuye hari harimo na fande wabo Colonel Michel Makanika, cyangwa se ubundi bamwitaga ngo ni Michel Rukunda. Makanika nakazina bagiye bamwita nyuma, ariko ubundi yitwaga Michel Rukunda. Nanone bamwe mu baturage batuye muri Minembwe babonye iyo drone bavuga ko yanyuze mu kirere cya Gahwera ijya kurasa ibirindiro bya Twirwaneho. Yari drone yoherejwe n'ubundi uvuga ati igiye kurasa mu birindiro bya Twirwaneho. Aho niho haba igisirikare n'ubundi cya leta ya Kongo cyangwa indi mitwe yitwaje ibirwanisho. Aho uramenye ngo ese ni leta ya Kongo yishe Makanika, ni indi mitwe yitwaje intwari iba muri biriya bice. Ntabwo biramenyekana abantu bishe Michel Makanika. Niho mpamvu nakubwiye ngo urupfu rwa Michel Makanika ntabwo rurasobanuka neza ku buryo twahita tuvuga ngo ni n'aba bamwishe, kuko Michel Makanika no kuvuga ngo karagace ibirindiro byo byari birimo haba hari imitwe myinshi yitwaje intwaro, haba hari igisirikare cya Kongo nacyo kiraho ngaho. Ntabwo wahita umenya ngo ni bande bohereje iyo drone kugira ngo irase Michel Makanika, ntabwo baramenyekana. Ngo bisanzwe bizi ko abaturage b'abanyamurenge ngo bakundaga kwatakwa no kwibasirwa n'abitwa abamayimayi. Abamayimayi buriya bazunze abanyamurenge babatakaga cyane, ndetse n'undi mutwe witwa ngo ni Red Tabara kunze no kujya kubangamira igihugu cy'ababanyi cy'i Burundi. Uwo mutwe witwa Red Tabara nawo wajya kujya kubuza umutekano abanyamurenge ufatanije n'abamayimayi. Umuyobozi wa Twirwaneho Michel Makanika yishwe mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje gufata ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gufata Bukavu mu mpera z'icyumweru gishize. M23 nanone yigaruriye santere y'ubucuruzi ya Kamanyora. Mwarabibonye ku munsi wo kuwa kabiri w'iki cyumweru. Kamanyora buriya nayo yamaze gufatwa na M23, ndetse ubona ko M23 n'ubundi ikomeje kumanuka igenda ifata hirya no hino. Sana none ubwo tuboneraho kwihanganisha abanyamurenge aho bari hirya no hino. Ku muntu mbega utazi Michel Makanika, wumve ko uwitwa ngo ni umunyamurenge, yaba ari muri Amerika, yaba ari i Burayi, yaba ari i Kigali, yaba ari mu bihugu by'abaturanyi, yaba ari Burundi, yaba ari Kongo, yaba ari Uganda, aho umunyamurenge wese ari muri kano kanya arababaye. Apfa kuba yitwa umunyamurenge, afite agahinda gakomeye kuko babuze umuntu wari ingirakamaro mu kurwanira uburenganzira bw'ubwoko bw'abanyamurenge bwagiye buhura n'ibibazo byinshi cyane.